Ideš bliže Bogu. Je. A? Susret Bogu. Jel vjeruješ ti vjernik? Jesam, kako ne? Onda ćeš sad bliže biti tamo, Je. gore. Dobro? Je. Boži gas. Ovo mi je prvi put leti u avionu. I prvi put skačemo z aviona. Polako, polako, bez žurbe, polako, polako. Imam za tebe jedno pitanje. Da. Što imaš reći za ekipu koja gleda ovaj video? Ljudi, probajte, ovo trebate probati. Kako se sad osjećaš? Kuđeno. Sad smo na 2500 metara, još idemo gore. Dobro? Ne. Ok, reci ekipa, vidimo se vani. Ajmo, vidimo se. Idemo ljudi. Uskoro krećemo. Ovo je super, Iso, Miki. Bravo. Ljudi, ovo trebate probati, ovo je stalo fenomenalno. Dobro bio? A? Dobro bio? Nisi balanu napravio. A dobro. Prvi put. Dosta, ajde, dobra je. Ujebote. I sam reći je, jesi? Ili reći da ću ga Je, mogu ti reći noge. Da vidim da li možeš ići noge naprijed. Tak, dobro je, tak, vidim kako ti gleda. Kako? Dobro, boriš se. Bravo. Bravo. Boriš se. Ovdje, opa! Jaj. Ljudi, ovo trebate probati jedan put u životu. Ja pravi osjećaj. Ovi buške digali. Čestitam. Bravo. Bravo. Daj jednu zajedničku to.
Uhu! Da je.